Danyamiase. Ya danyamiase. Doc, me mo akwaba. Yeah, yeah. Me ba chona how to say. Chris Wadawoma or the Mikwasa afemi. That's right. Abusia the whole world. Ononko na ye SDF D4. What na say? Doc, me sam akwaba bi. Yeah, no have you. Bibi akoso boko de. Oh, obo ade Daroma. Doc, why can see you? Hey, sir. Away and crack. Away you. Sir. So me doc tell. It's a doc of funu nyine peja. It's abasane bia. E bia be ka ho. Hey. They say man we am say you skill no so I hear ni mu be edu a chem. Oh, David. That's why I can see you. Sir. Oh, in fact me hear me video bi a no January. Now when now me share any videos na bala let's say nyamia yibi kakra nyamia yibi onye kakra kra it's slim for you na because me heard the first program that was 21st January yeah, and it last week program ni me nim na the TV so no na samba na huge samba nyamia yibi doc me sam wa kwa ba bi yeah Every way ye bra ye friend of the secret of life. Abusia kachre obi na onka nchre obi se Dr. Setadu on Minister IBJ Atenasi was SOMPA TV so SOMPA 93.1 FM so Jumadie no eye the secret of life. Ye oni bi wo ha hinta wa brabom ye be bie so akere. Doc and then so ye won komodi. Na em say last week ye din komo efa date and birth. Impact ewo nipa so na ye hwe the number 1 na obi o last week went enti tofa bomu no the number 1 na nkasa na ye di hu nkomo ene number 2 ye be di hu nkomo yi me be se be sima ba akopɛ utwa number 1 ne hu mfoni number 1 no kra ye ka no ekwan be so ne ye fa so nya number 1 ne mfa mawura 2 no said be ya obi a went here last week no obetimi atiase yo me checha atiefo ni ahwefo enyina ya kan number 1 ya ewiasim anase said nyame eye ni niema no se wo kai ade a unstimi nsan 1 ho ms 32 anase 10 yeah yes all starting no 1 na date mu no anase da ye wo no no yeah ya kan say date born 1 ya enye say number 1 for nkwa obi a ye wo no date number 1 date number 10 any 19 any 28 omunyina ye under 1 yeah every say eno kikabo mu a esa osa benya no 1 no in terms of numerology no yeah sana yeah na omu esu a ekura wo mo na esu ekura wo mo last week ni yebobo ni nyina so na eboa e ma hu se wo sa number 1 bia o fa o partner na so pese o ware a hu partner e was oni ni esa sanso so na eboa ma hu adwuma a o ya eboa wo okay esa eboa ma hu yare a ota yare okay na minister woni say niam a me kirekire no so fa no 100% ya emu 20% na meka emu 20% ana meka Debio secret ya kwasiada no pa bia no uyito bamasu no emu 20% pe sa ebi se metimi o the date of birth mamia metimi study next year 2025 we be ko room eda ebeye o lucky day and I say date ebeye o lucky day any o bad day metimi the nyina from January to December ma obetima yes a breakdown nyina amount doc me opani bi ofia okay me papa prekopeno no a friend of mine here you do watch the food for thought man okay also me kan che say na ni jiw dwumadi ho pa oh yes me dalase yes anope baby am papa o man hini wo bia no enchia sonko enkoma no pa wa mama yi nhira no pa yes also na ni jiw dwumadi ho pa fine yeah doc me follow no pa anope bia ono so kwasiada no pa se brebe manua ono so follow pa yes o se nyankopon hira pa doc we there said the yama intro kakra yembonra the number 2 no mo na yenhwe said eno so esite doc number 2 na ye ka ho asem no date of birth ben ene timi kabum ebe ye sa number 2 ya ye ka ho asem number bia
o add na say o de kono single digit a ebeye 2 no bia eye 2 enti 2 no ankasa edi no ho number 2 okay ana 11 ye 1 plus 1 na abe 2 wow ana 20 no so ye 2 plus 0 no abenya 2 afin so eye 29 2 plus 9 na be 11 no was say no 1 plus 1 na sa be 2 wow omunyina eye 2 doc sa date is sample bosubiem so bi hweye na oye 2nd 11th and 20th and 29 and 29 for sankrofo hu nkomo na ye di ne nei right doc yenya figures yi awie de me nhwe omo characteristics me kire suban bi asankrofo no etimi danadi 2 for no etoda decision making din ma wom enti 2 no se wo hwe na eye different ana division numerology no de bemu a ejina ho ema no anything that day ye wo esum any han ewum ene ye onyankopon ye wo bonsam enti etoda se wo mo ede o ma adwene esi ho se o taking on decision no o mo nte se 1 for no aya na o ma adwene taye o mo ntan na se 2 for no nya decisive David o ma adwene taye o mo ntanta pa wo doc dey ntine ma sa de we 2 for no eba ne sa 2 uchemu a eyeye titambia na o ma adwene no aso ye bibia na adwene no kire ne sa ase enyeye obroni beka se da bia no divided attention sa ana etie ana afin susu no omo abotre 2 for no wo abotre pa ana omo da boko omo da din na eba asundwe pa so a omo ye peacemakers 2 for no omo hwehwe asundwe pa wow ana omo mpe kasapi afin susu no omo timi de ade eche se bia wo ye no bone a otimi ede chew omo ntaa twetwe niema enhye wo mu empokura no se eha no a oma hunhuru se ade a waye no no eha no wow omo ntaa eni nipa nya problem nti woni tu ni bi san a edin pa wan hwe obeka se wagimi na se 2 for no ye type a kasa twini beka se jamane nka yade a eyo omo so chefa pa eyo omo achede na say ye moboa bibi ano organizing work and so omo ye best wow and 2 for no ana eba kasa nso a omunim kasa said ye ni nipa kasa ma oti bibi ase asem ase no 2 for no nyame de ache wo wow afin so no eba ododie nso so pa omo ye best and 2 for no omunim ododi pa wow enti wanhwe ya ne pattern beka say ebia wagimi enso nye gimi na wagimi nature nam so mwa hu doc na se wo si studio say omo ye 2nd 11th 29th and 20 20th for no wo mo ye romantic pa kase pa nti wanhwe ya beka say omo agimi wo domu a enso ntesa eyo nature saa na nyankopon aye wo na so mo domu wura domu ti ena o makoma nyina ne wuram na omo wa ho brase enso ho odom wow uti anu so kura na obeye din ane broken heart de timichi wo mo pa we go yet your pa obeye din de time a obe voice out na se wo wie omo ye neat nso wow omudi omhuni na eba se adwumaden pa nso a omo nhyeda eni ahoden ye di ye adwumaden kese okay ana afen so no dodo na taye akwadworo lazy wo mafa enam se ye adwuma no den ni ade na omo nta enfa omo ho enwuram okay we ni esu a ewo 2 for no okay doc yen hwe the lucky date bia ewo ho ma 2 for no okay lucky date ya ewo ho ma 2 for no eye 2nd 11th okay 20th and 29th na se sa days we no se 2 ni bi ekodi djuma bi no re hye sa date na ebeboa no no enti se wokoye exams na se kosi sa
obi can say loto nato ai eboa no on say ebi wo ha eco school utimi say ni person si de onya de but exams me ba na watwa pa eto da nature ekasama no nature ekasama no eti ekohia ne lucky day no a eyira itimi efa ema no enti sa days yi eyo omo lucky days wow doc yenhwe omo lucky and unlucky partners okay two for no ehifo no mo hia ebeboa wo mo na hinefo nso no mo hia ewo relationship ni aware mu a emwa wo mo two any one obi a oye 1 10 19 any 28 ehia eboa no doc ahia me because abrantie bi pese o chusu eyire ohel otieu oye 2 why mo no mo ni wo hia san sisuma me biem one 1 10 19 any 28 ehia eboa no ana osane 7th for ehia ana so boa no into 7th 16 25 wow eboa no doc ahintasem bi wo ho sankrofo no mo hia eboa wo mana ahintasem ewo ho okay on say about ball crampo a in field and park no so no yeah baby a 2 1 7 na e won anim okay so what you say matiase yem famra agudiem crampo no okay 2 and 7 ewo 2 anim enti 2 ni timi ko anim ko bo 7 across the ball yeah enti one no wo ayonkofa ana 2 ni sini 1 keeper enso sa wo ayonkofa enti we mu crampo amedi agudiem ayi kra echen sana doc obi di boy chi enso sa intadi na dwe kra maso wenim wow ana so okay 2 ana 7 okay matrim ana okay say unlucky date and also date ya emwa omo 8 and 9 emwa omo enti ball no say number 2 no din pass 1 9 ni 8 no benya do obetuma pass am and bet enye yi a ne partner no okay enti say abrabom no obi a oye 2 no okoware obi a ni date on the 8th 17th and 26th ya kakra just say the ebeko bia no ofane sa abusia our food jumadi suni I SOMPA 93.1 FM Secret of Life and I can doc obi o date ya woken wawuram dada ne partner na wo kase manko wuram no wono de wanya sa teachings we enti wakowuram ama sa challenges yi ha no de asem na wo be ka kire sa nipa no enunti na nyame afa so a amaye de program ye aba enti wo tie no on study hunu say one no enhia enti de ebeko bia no on fa ne saa mo onye na adwene say enhia enti wo kugya no doc na akanfo so ka se mi say fa ne saa bia anyo eno actually no so no ofremi a mi wo direction via meet me at the no de o ka de no akarasa na farasa bia anye na say o hye marefo no matiefo bo say date ye cheche no say obi na obi akohyiam na enema nkoye ma omo a wo akwankyere bia betimi de ama nipa no ama aboa na ma enema timi akoye sa pepepe okay enke chima sa nipa no okay doc yenhwe omo lucky ages ye wo age bia nipa no dura number 2 no eye omo lucky age ana pa okay say onya 11 years ya and lucky year 20 ana after 29 38 ana 47 56 ana 65 doc sense su bi mame onya 11 years 20 years okay
29 years. 38. Sorry. 38. And 47. 56. Okay. 65. Wow. And yenim nintini yen study. Yen study. Say yes no udru sa breno a we date number 2 a. Otimi ebo homoden ehhehye niam a be fa ma wo abrabom. Wow. Obi di atwamu. Obi di atwamu a. I 9 years and I say 8 years be edinanim. Okay. So this last year na twamu a or 8 years edinanim. And also nche say twan ya ma sa years no enu. I want near maybe what said, and I make us a dear year tree, by 20% in America. Yeah. I don't know 80% there. Braiku have a center, not doc and right, doc, your colors be a boawamo, any colors be a M-wasa 2 for yana. Color M-wa warm color be a yet dark color. Dark color be an M-wa warm. Lemon color a boawam green. I come home. White, I come home. Okay. And sky blue. Blue color, it is a mono, right. And also ebon, any silver color. The mechanic say 4 colors in green, white, sky blue, and silver color. Omu yusua. A boy 2 for no. Wow. Yen share more careers and as a profession. Ye were juma beer 2 for a year. Omutime excelle. So quick, and I say a boa one. BBT say designing. Say or ye designer. Okay. A boa warm. Kesiapa. Afi law. Almost as pekasani daddy. Pem rapa. Bibia pese bedi form. Inti soye lawyer. Etimi a boa warm. 2 for no. 2 for no. And also minim kasanso sonantino. Say or ye politician, politician. Okay. A buano. Or more unity or better that was here. Hey, I am 2 for no. To a politician, a bad one. Media work. And advertisement. So I advertisement will be. I know that. How I know that. Almost say you queer so a family. A boa warm. Okay. And I think so communication work. And also a boa. Right. Doc, yen show more health problems and more health issues. Number 2 for no. Omutenya heart problem. Akumayare. Pa. One said to that BB e wasenka 1 for no. One need obeka na asem feelings obeka chiro. Okay. The 2 no ntimi kana na ehenu. Mekai. Doc, nese broken heart e bitimi chi omo pa. Chi omo kese. Na doc, we doctor broken heart yade. And broken heart and yet yaresa name ade a ma wusua de obi a broken heart actually bia we experience wa brabom and ma wo mo ekọ mo anim e se basa na wo ye na adwene se the woman broken heart no wo ye bibi ama nipa na anunu ho. Wow. And broken heart ade a ye di sua ade enti obi a oba wiase na broken heart and chill with ya. We shall them sua de sa. Only experience. And King George they was sua de yo. Into our experience. Oh yes. Who Janice is here? Any papi be at you so can me de bi nche me oboa. Me bi nche me nti na wo kasa. Right. Now say omo no omo health issues no omo akoma ha omo pa. Ha omo. Okay. Ana ahrawom yare any liver problem. And so omota enya mental problem. Adwum how abodam ya. And so omota enya. Oh. Certain hano na hano efanitrim. Ana asthma. Okay. Chest pain. Omobon so ta eye omoya. We ni yare a ta ha omo kese. Okay. About 70% there. Omotenya sa ohawe. Doc, yen fancy here na yemura ayiko heba center. Ma catch them say secret of life no. San komodie we ne bebubu no tot sa akofem say obia benya ne de. Doc, yeni nkomo wo ayiko heba center kakra. Ayiko heba nyame adinkunim ewo ho.
enam date of birth where ye adwuma ntini. That's right. We know me could to dwe oba ya me say any ya would say was a doctor we ye magic. I am man adura na no hoato no. Me say obi timi frem say na o doctor yi wo ye baifu ana say wo ye dey. Doc wo bayi. Enye bayi. Sa ya chede a nyame ede amama. Nti enye bayi. We enra obi frem ya na me say any o yare no ye o Friday o say no kre. Wow. O frem ya meet me akanda ye wo. Kan ya ne nipa say no kre. Enti ema ya yare samso so no koyi ema nkorofo. Enti yare bia wo yare. Say ye ayi akomam yare. Akoma eye o ya bra ayiko herbal center. O pressure bra ayiko herbal center. Diabetes na how. Na nkorofo frame free akire o ma say doctor waduro no ye nya bi yusu ye na kama pa na say we register ana wo fam stores say there ya me yaduma next week ye ba bia region bia wo kwa benya bia to no wow ye beka wow na bechim Joe Pala Joe Pala pharmacy okay okwa ye nro no eye ayiko man herbal capsules ebi ewo ho okay ana frato care yare bia wo yare bia wo no frato care eno ano no doc ma me fa o number no entuja abusia doctor ya the whole Ghana or the date of birth esan yade no ne number na me de e ma wo no ono nko na ye D4 ba ko pe awo SDA number no is 0557 285077 0557 285077 Mr. Fredok catcher doc said doc sorry ya okwatena ya adwuma catcher doc said doc me ba wa share ye me how nyina eba number no is 0557 285077 0557 285077 doc final words na yanko sorry nyanko pound asema meka die etwa to ne se sesei afukase aduru no aba pa sesei so bi afuso a onum aduru no a ewo se etwen ema na omafu aye dotwe no ene emema na aso mu anyinsan no wanya duru ama wo nti ni nyina no se nipa no befrem ba bia wo bia no ne nsa beka abrochirefo atu aguso na wo Ghana ha na wo se ekwa awanti wo ma wafunu ebekoso ayeke ema na mo pe flat tummy no munje free number no 0557 285077 and ema na fruit pre no yempe me be doctor ese wadro no mpese mbusa na sem wo so wadro sebe ma ho na ne be me sha no de afa wa ma na yekese na I don't know side drone I know I drove was always side drone and it says and any money mommy no we drove you here for King Kong and I'll bring you for that to King George back up I need to side drone me sha na de afa ho na yekese na just adrum bone drone na dog I want to do I want to come on, edi nyina no eno ko na wadwe ko Friday no about ho oh nice Friday be ko ho nice that's right okay I was here doctor said to do number no 0557 285077 Fredox zia ebuakwa sepase Besiase Junction wo de wudru Besiase Junction ba bia taxis no esisi a fa kwan no so kakra bi otra bridge no kakra bi ko wanima efie fefefe bi e wo nifa so e ho na doctor said to do fa ne number no 0557 285077 0557 285077 Joe Strings and Minister Pat e wo fia ha Catcher will be say Omra Facebook, Omra YouTube, ya befro ako adum ahingwananum. Joe, mi anema so yanko. Minister Betnase. Yes.
yɛbɛfra kɔ adoma hengona nim ye Facebook no SOMPA 93.1 sanso na YouTube no SOMPA TV yɛbɛsɔre ɔkyasefo nyankopɔn be a keyboard mame yes mame feeling nyame presence of fidiem ha abusua ka kyerɛ obi sɛ yɛbɛfra kɔ adoma hengona nim ha my God Minister me mo akwaba me pato na ho te say Minister Pat Bibi aboko de me da wase pi se me to nsa frɛ waba ma yen sɔre wote asefo nyankopɔn anɔpɛn ye be sɔre yes yes yen sɔre anɔpɛn me ne wonya adwene kro ene akoma yen sɔre Sonia Urante. And yo,
Yes. Wasuma nasem. Yamom. Wasuma nasem. Minister Pat, who ye bibi, who ye sum adwuma. Yes. My God. Studio ha. Hey.
We are Tete Motaya. was one of my Yes, you are Panshiarado. It's Yahoo Satia, Satia. My God was running in Suma Papa, was seeing. I will radiate. I want Grana one who so. Ukasa, from my head. Wasuru assassin to me, Nasha. Ona buya titi the devil will be at Ramayo. It's in the sun, no new man, Dinaratin, one dance, yes, Wapatin Yamino, Ampe, what we're yes, Lord. Touch Ramanino, the Wawaka, who you once I know you, man, in a ratu, what I see us. Wapatin Yamini, yes, what's a day in a run to Tramanina, the Wamaka, can't you say what's a day? Yes. Hey. Why you was I Mumbra. Nidia, Jesus. One now warriors. Yes, son of what? Wambra, Messano. Hey. One now warriors. Was I know. Nidia, Jesus. It's Wambra, Messano. Why I need more, you know. Nidia, Jesus. No, now what your son. It's Wambra, Messano. Mumbra no Shano. Jesus. Wonder with your son. It's no pay Messano. Messano, so why I was no, you're singing. Why I was Yes. It's Yabra Messano. Messano. Minister Pat. Why I was Indian Jesus. I know not what it's Yabra Messano. Why I my God.
Yes. Already show. Tonyum na mame. Na say ya tujumwa. To sanyum na mame. Na say ya boy samwa sidanku. Na dia waya mayena egos ye bie ya noa sidanku. Na say ya tujumwa ya sidanku. Na say ya boy samwa ya waya mayena egos ye bie ya noa sidanku. Aya sidanku. Ano prayer to Jumwa, Ayana Yayo. Azidaku, Yawaya Maya, Edoso, Sana Beniache, Yewo Waye, Bana Beniache, Yewo Waye, Banyo, Alema Banyo. Yes, Lord. Oh, Banyo. Yes. Obiamra. Yes. Nyankupo inshira Minister Pat. Anope wa maye inshira wo fidua imo. Yes, where you worship with signs and wonders. Said the fear has ye hitino. I believe say won su fidua mu ho wa ye inshira. Brandon me bon komo 0551931931 0548931931. Me ye sure son of pay wa inshira. Minister Pat Nyankupo inshira wate. Okwa sorry wa hefa. We call the Church of Pentecost. Yes. Ewo. Metium Paradise, Menshia Betium Paradise. Wow. Eho elder na wo ana sofo na wo Elder. Yeah. Ciao elder. Oh, 0551931931 0548931931. Me ye sure say anopay wa ye nshira. Ogie bia to bi su ofidua no mo. Yes. Ene me bon komo kakra. Hello, me dofu be ni o. Iman pacho o kasa free hin. Kasa free western. Anope wa nshira na. Baka Mamintie o. Mojuma mudi ende kama pa Nyankupo nshira. Nyankupo ko sin drum. No pamu kwa dumesa. Amen. Nyankupo nshira P 0551931931 0548931931. Anope wa nshira from me na ye monko. Hello, me dofu be ni. Okay, afidie bi wo nchen which me atwe ho afiri ho kakra ma me na ya bonkomo why? Mate. Mami ntie wano pay. Yes. Church member. Wow.
bless and I'm Friday. Nyankopon shira won so pi. Hello, me dofo beni. Hello. Pato odi ni baby a okasa free. Ya kasa free just say wa kwa. Teme ya wana. Okay, ya. Wow. Me wo yare mo na mo ebu am wo pitate mo peke. Na mama manya ni kaso. Nyankopon enka ho wate. Nyame be san yade wate. Match. Koswa na follow yen. Nyame be shira opi. Hello, odi ni baby a okasa free. Hello, good morning. Good morning, sir. Your friend Daniel, me kasa free pachi. Okay, Daniel, I'm in Tiwa no pay. Oh, and I'm a parent, I'm in Slamo Pa, or the Ministerial, sister, no, I did by the Ministerial. Keyboard is an phobia or in Ministerial. I only phobia. Yeah, phobia. Ninia Daniel and our friend. That's right. Ministerial and our friend. I'm in Slamo. Yeah. Anopa Michia Divine Crusade International Temple for nyina mo pechi number 1 Prophetess Mrs. Florence Ampofo onemi papa Mr. George Ampofo anopa nyankopon onhira mo pi e wo pechi number 1. Hello bacho odini baby a okasa free frame poku mi kasa free poku bacho mami ntie wa no pay. Wow. Obana Betonyuma at a chili room. As you be a believers or chef center or Kenya. This is a crime over tearful. Anna or the Euro. Yes. Some more at the end of the year. As you follow by Bono, or taste video on a day. Criminal and I think of Catasuka. Yeah, Benjamin. Bible me tia se oba opani mesre obi ane ne gidie enti se de ogidie kire wo no obi nsuso e wo ne gidie sronko kwan so me de wase pi. Hello, good morning bacho odini baby a okasa free Me be Susie. O from me catch me mami amejo so me wa chuma ko phobia. Mami ntie wa no pe. Mobra me kan say Yehovah ye. Mobra me kan say Yehovah yo. Mobra. Be a keyboard no mami. Mobra. My God. Mobra me kan say Yehovah ye. Papa, when you want to say your mom is so. That's right. Now what in a penny man wrote to see the nap and so nice. And ya no mummy and year radia yes, it was ye. Yamin Sam, Minia Bam out in Yamin Sam 1 pound. Yamin, I don't know Yamin so P. Mamma Fafre for Bemi and Ubi. Hello, we don't for Benny. Hello, but your friend Eric. Okay, but you're also free. Yes, I freak is carried and call a daughter. Okay, Mammy Tio on a pay. I don't pay in your point. Amen. Now, one share in your partners. We and you'll be never cut to it at the every Pentecost. Yes. Madame Panchana. Amen. Bible, am I yet said the Nipa and story on the Yamiti at the phone. Mama, a poor, a sorry, Yamiti at the phone. Yeah. And Yamit Panchana said, what to me at Tuntun Yamet, no way Yamete here. Amanacha, a dear Sigina Akuma. Yamit Panchana. Amen. Program, and then the first time I be the program, but what was I said? Question the Diamet made. Question be a TA. Then come be a Sunday brow crowd and young comocatua. Moma Nemra, you never know Mama Nebra, Sanka to the crown, no man, more from my name, Premiacasa. Bet you are more from no man, my name, Premier. Jinasona and Pekio number, why? Right. Hello, Midofu Beni.
Okay. Right. Minister. What for beyond? Oh, okay. My last caller. Hello. Good morning. Good morning. Pacho, didn't maybe our casa free. Okay. And I tell you, I'm going to share my own picture. Nyamisha on supi. Now, what I am. Yeah. The more Nyamisha pa. Right. Abusuya yedi ofre dwumade no ebesi. Minister of final words na yen sorry enkonya so. Me pacho me da was so mo sa kwanya we ya. Abegina o pop so. I sorry rade. Yes. Nyamisha opi. Bichia Mantalabo. Uruza talabo ye minu afra kofe. Me pacho. Yeah, my album launch on the MC na talabo ye minu afra kope. Yankopon shano pa. Amachia Minister Ike. Okay. Mechia Prophet Asamoah. Yeah. Our office ebuakwa. That's right. That's right. There will be a sense of otie me. Nyamisha will be a. Nyamisha won so. Right. Abusia or sorry dwumadie no na yede akwa koguno. Mi twa me ho sima ba ko pe aba na me ba. Ye bedin komo. Ene package se wo fie hana no odene. Enko ba bia twa me sima ba ko pe. Me ba sisia.
catcher obi say I be just at Nasibim, na yebe bon komo. Na what you tell me no din komo bi. Yen komo dia idi yen nyina ne se mihu yanka. Obroni say had I known it's always at last. Sansu na mpanimfo nso kasem se onyansani bia ni ho a o kase mihu yanka. Mihu yanka no mu no na nsem wom. Badunim segment we 21st clinic and a SOMPA sene. Se woto ase twetwen. Unankokom twetwen. Usisi ade bia ye oyaw say ye sciatic pain or sciatic nerves ne ho ka 21st clinic and I'm a come from mawo Ghana ha awards bebre and nyamenam Dr. Blessed Foster so age e was sciatic pain ho ya hwe e wo Kumase ha ehwia overseas junction and Kransan ye wo ho Sunwane ye wo ho Ghana fana nyina ya to apeten ye wo 15 branches opese massage o anayema machine treatment yade ben e dawo so 21st clinic say pusu ahoman e was 0540 311 311 0540 311 311 so friend number we are yade bia how bia no nyame nam Dr. Blessed Foster so ene na Dr. Fosso e be san yade mame kan for 5G misa any miso food drink enfamao say enese party ni be ye de na party ni be kama e miso food drink and me kamfo no e de amawo drink papa de e 5G misa say wa ye adwuma bre na wo hia drink bi say obenom na ama wo ho asisi wo so me kamfo 5G e de amawo na miso no de ye wo mango ensusu e ka ho hwe mango drink no ho se onuma eti said ye udi mango fresh. Fred Dr. Silla say wa homa so 0246 270 221 0246 270 221 0246 270 221 catch a dog say doc me pauchow drink ni me hia bi baby a wo bia no or the bebro Kevin, my anya birthdays way quick. We ye mi ankasa me mame Mrs. Felicia Sebe. Owo Asuofia new site. And na ye 70th birthday. Mommy, onyankopon entono ase enhyira wo pa. Na onya wo kese and na wudi wa wo dai. Eye wankasa wo ba abna nyantachiwa one ne nuanom eye wo manyina ene wo nananom omo se maame Felicia osum papa wo de asom ma ene hwe papa wo de ahwe wo ma enti enne omu diwa wo da na birthday no ebekoso wo Asuofia new site mommy nyankopon enhyira na onye wo kese ena wudi wa wo dai awrade mfam free adumu na onfaw enko adumu in fact 70 years there onyankopon woni wadi ne ye pa ene no wonder say bosue egugu onyame wadi kan e de ne hyensuo agu so dada mame sanko the next birthday no right okay we so ye Irene a free Kelvin meneno edi djumai ho and all wish you happy birthday Kelvin say nyankopon fam free adumu enko adumu na onye wo kese abusia ye be din komo bia no pay na wo twetwa mu ye nkomo no o ka se mihu yanka na anopa mi nkomo no matuni din se manu me ho yes manu me ho na mihu yanka nkomo boy ma minya course bebre over the week
na no ne ma me designing enkomoi se ewo se yedie awura bi frɛ me wa ho na ne nkomodi a no ne me die nyina se minister me hu ya nka mankwa anko chiti wo me kunu eso minister adia maye no ho manu me ho na tiemio obroni ka asem bi se fear is only temporary but regrets last forever. Let me repeat it. Fear, it's only temporary, but regrets last forever. Ose ehu die eye bretie bi na menu me ho die eye dapim. Adie bi ehunahuna bretie bi mu a ukotua na mo bi take decision bi a ebemma wanu ho no give a second thought what because say hu na ahye wo so wo saade ne ho no eye bretie bi ewura ne se wa worry for 7 years awoma enti wo yese o twa ne ho senka wo beba na o se free bra wo yes ade no ho se ni kunu yese oba ne ho mpamu a na ne ye mahye no o se minister be man ye na dwen se opese se bi oni me guru mpamu a na me ho adwojo minister ade ne hante me minister mi hu yanka manye minister manu me ho afena awura ni su hwe ahotra kakra bi aba wo so a enu nti ababa wate se wo ememe bo toje sano wo benu hu da bi o na me come to the war. Me say fear is only temporary, but regrets last forever. Ehu ye bretie bi, but menu me ho de e dapem. Mami twamfoni bi nkyere o. Ememe bo toje no se ukohie yade HIV na ukakyerem se wanu hu se wo ye sa. Nu de wonu ho ba yade ne de enko ohia na wode kwa gisika duro ohia na wode kokum obi no bra ukunu wi a ubenu ho adie bone na wo kwa akoye no ebretie bi situation bi a wakom enu nti wode take side decision no kweye na ubenu ho sister awade na wo pese wo jai no ubenu ho bra wo mana wo nhwe wo mo no dati ubenu ho but now you too late because such the nyansafo kasachire ba dwemba no pay ade na wo kwaye no me se jai na ubenu ho anopa mi nkasa pi because minim se wonsu wo bi kan obi aboa wo sei wo de bone atua ne ka nipa no so on ne didi ma obi die onso wo yi ni firi ho wanu ho abra wo kodi sa adwuma no wo me ma wa batiri so onsa kan de wo pawie no so wanu ho so aji wani so anopempese obem edie na waye a wanu ho ono yira ware kama on the very first day we titi ye na wadwuma kora seye na usika sem call from
untimi nka ehye wo ho so won so wanu ho so waji wani so anopa de ofre me no ofra ma awurade ahune mobo se minister ma fami yireti ma fami kunachi minister manu me ho minister obi aye me papa me de boni atua ne ka manu me ho wona me hia o se frɛ me anopa yi 0551931931 0548931931 anopa wanu ho ana bekana minti na adie be na waya wanu ho ntinka nyame nsa ma o second chance biem adie na waya obi a wo feel say akomam no koremu wanu ho nti kanyame nsa mo ma wakwanya foforo ana nipa no krampo ensa ma wakwanya foforo frame ya no pay 0551 931931 0548 931931 Osi minister me chiti obabesia osi me no me ho me nim de ma me koye minister me no me ho okasa no osu Obeba odi ana wo modi me mumidi Mami ntie wo no pay edie na waya anopay akumam kan mu o feel se wanu ho ni kanya mi jira pa na mi sira won so na adia waya no ni ho se ni wo kwa babiwa na se mi di tu ni no bi mfo a ade me gani se ni so ni bi mami ntie o ni de ni se ni obaji de tena ni si ma ko mu ni ma dwe ni na po a oba no ni dubadi ni se oba se ni tena se a ye bo brother boy okay ni breye boano mani yanda pensulinya dio bia na mutu ni mbazi makuridi ni se dubadi na ni ajuna ne ye ajuna no bande ka no ye ton ye fon kana ne kwa kufi na me yesi ni skata kao inka ni ko bang ka ko dibo ka kraso so na me ja to kai se dia ubi fu to ka na me meti ni mo ba kidini yeah in this happens let me to na me boano no ye dina na me yesi ni me ko bang ka dibo onu me boano me guarantee na me teke na yan kalu na me den atense ne ko tema anfa na me guarantee na me asale sini ne ya Ntima nkasa na mkope madam from over guarantee mane. Nita. Ninya kan ya miya juma no koma ninu. Yo no say all kwasi adi pobe fu. Ntime trust gin say e wo sen ka that time I want to guarantee mane no. E wo sen ka men ni. Enye kwaya ade me de me aso no. Nita. Man no wo say that time I want to guarantee mane no ene sen ka men ni. Nita. Aseme mi tuone si mitwa. Na mahisho manini ho man fasi kana mwane ma na mwani nya ba mwo bi obi anti so be bwana na enne gen etia minister ndimi kat ni na fo se ibrebi duru na wunya kasa wo bi bia ni fi se wunya no ho a abo ho ni mu be bwa ma ni mu se ni trisa na mo no ne bia me do asipi o se menu me ho ade na wa ya wan kasa wanu ho Hello. Obeba odin ana wo mo odin. Me fema. Hello. Mami ntie o. Fema ko. Okay. Okay. Mami ntie o. Fema sai. Humano enim wa me. Hello. Hello. Me pa cho obeba odin ana wo mo odin. Me de Philip me katati agbeso. Anopa die na ama wanu ho. Minister me no me ho papa. Me dana si di kima. Claim me se me mpoi de mo kra nkume. Kama me wo me ko SHS. Papa ikuyeni. Eo ayatuma puni.
And I'm in school in that to work with you. The call first year, I have cost a career. I did my school fees, man. That is the Pachapa, maybe I want and tell Mr. Nambi Diska. Diska, you quote here. Papa, I say, was not 1 pound, 2 pound, school team. And no one like this. Last 4 years, the big parents have been public. There's a certificate, Ghana. Young family, the Kofano. Oh, see, I confirm away. And yet, too late, why? Is it the air to the Christian crabbing? Medasi, fear is only temporary, but regrets last forever. Ehu, eyebretia bi. Nanso manu me ho de eyedapem. Obeba odin ana wo odin. Ba chen mo medi. Ade be na waya wanu ho kana mintia no pay. Ade ma ya kamna ni ho se me da ma na ba ma wa I am waji the age of 8 years and then I 20 in the way. Since I worry and they nothing. Ya wuchu. Tu na ya wona. They can hear say to where the boy. 3 years ye. One the man has the man the woman say. Obanon ndo. Yes no want to go for the giant. The transfer me check here na dem am dey. Into mo banya the meeting. Banya the that no be am visa. It is just na ya na happen by this and no 33 years. Then no dey am no. And the name is what my dream. One no so of course our do no one. And then drama come. It's an grand creator today. Some water, religion. The words of the press or the dinner one. Banker, my new I'm saying come off for Bannerman and saying it's echo. I may have it. Many young some not as the military as some mother. My phone number, you better throw why? Hello? Hello. Obebodin and now modin. If I tell you, I'm Yaw anope die na ama wanu ho. Yama anope na me no nyina anse me de ho de me ni di nti ama manu me ho. Na sa de achi ye de akwa we pa. Hello. Hello. Good morning. No na fidie bi wo wachi. Mo me kra. Pacho me loan. Okay, loan ma me na ye ni nkomo. The pacho me no ba bi na che. Na abano no wawo ama akra na 2 years. Ma sha akra no from me am da akra no to school ma sha akra na ma akra no ebi Jesus awo SS amino kase. Na obali dum lady na onsan me ontumi me nda and I'm not baby kwada wa brinchim and I wo bem and I'm passing call wa brinchim to balance when you judge. But you na or health issues binti na ontimi ne ona anase boa pa ye na na ma. Oh was in a think article and they could na ye kase ko na think article. 9 months ni one men that 9 months. Achai. One in the sorry. Men in the sorry. Chese okwa apparatus ni instruments nyina wani tua. Na ni tua bibia 9 months men that. Oh. And no sure to ye nyina on na da. Okay ni men na da sorry. Ono kwa SOMPA na me ntiu wona makani se we program SOMPA na ye kama pa. Wono so se tie me. Ana na me tia na afie se o kwase do ka se o kwase. Da se na me se bo an akoma afere. Kese o tie me no wo ye sa no ho. Me da probu se na busia na tena se me ma me apana cho
that could be at man for the top and I was it that I didn't to me. And in Nancy, one American also watching crying could be between an American kind of ornament. A dear pan, I'm over no. The women who can say, let Jane ban was never doing about 2 years, actually, my friend 16 years. You must say, Nemako went into a jar while you're there. Okay, and then you have Mefro, why? Mefro, my phone number no. I'm in for collar, chacho, and a vessel bourem. Obebo, and our modi. Hello? Fawi. Hello? Hello, good morning. Good morning. Obebo, Diana Modi. Okay. Anopedi na me bacho phone no ben wa no enti ma me nti won kan yie. Me say. Me wontem. Okay. Na me wo be ma na me pe be man so. Me ni agye. Hello. Wanu hu se wo be ma? Nya sama no hu se me wo be ma o. Na sisi akola na kwa ya dia ma minita me ni wo kasa me ba na kabo assistant. Me ko fa ni ba tie ni wa klo. Enti ma amado 12 years ni freme. Na ma frifie, na ma ko fa na ba de tia na okọ. O si onko school ni ma de na me do ba tie adwuma. Aduani se na. Ti ma nu me wo sa me won tem. Se mi wa kwa sa baba. Kamekia ware pa kana mawo. Na wo papa. Ka me won tem. Sisi me mo program no kwa me freo. Wo no sa na wo fe. Obi hu na na ba kama si. Wo ma ne se ya afa mi de se de majim. Na ma koma. 14 to 15 years na wo ne haita. Obi amu no so pena se mo. Me popo ana freo. Me freo pa na. Who we are frame? Kevin, for the number and mame. Awurade. Yanu yehu o. We a young girl. Afena yede 50 cities, 20 cities, dada o mpana twim. So ati do bi kan. Ubenu ho. Ya na man bi feel say say no ne ho kire no. Enti e wo so okofa bema. Onim se no ko wuram kura na sade asem bre no. Watch us here. Out to a quick one, Brem. Minister. Brand of fresh and yere nana na yere se na tinka article no. We na make an mamon kase. Awodie san komo we ya no penye. Me pese me busa bra ne se. Ne yere no akopa tinka drama nana. We de nyame adu ye studio ha. Ye wa Dr. Setedu ha. Ye wa abrewana na wa ha. Obi no mo wa tinka dru. Edi bra no hwehwe abrewana na Dr. Setedu. Obema ne yere ne atinka dru. Be say ye oba ne sesese ni kunu ene obi akwo nti na ompe ni bie munde dia. Me ne oba ne nya adwene minister woni madekoro. Wo si abema ne obi ne wawo ena wato wache na wonhwew. Ena obi be ma be je wo ba 2 years. Ena wo hwe no. Enti se wono so ne obi kwo wo a. Ne ma no ya na ayese obema bia ware. Oba na busua efri etresu kosi na ase enyina betimi abafie ho. Problem ma. Ba se bema no hu nipa ba ko beba fie ho afa ne yede ntura wo wiase nyina ba begunu so. Ebe to ne so. Ade ne ma bi mutesa. Na unim sade obayi yes wo dwale kwa asole won sign coffee. Na nyame mpede wo ye no. Wo ye pesemi nkuminya. Wo de wakoye bon wa wo ba di. Ya do be 2 years ahwe no. Ama na nye 16 years. Na se bema no so wono so ne obi kwo wo a. Eno ede na wo tibida. Enka wo so ji obi ba no na hwe no. Na enya pepepe. Wo do baba e de ye hwe no. Ede nipa bone sem na eto de bi e ma etimi ye ne san. Na 9 months. Wo no oba da so. Wo na da bra. Se wo se wo no nana wo se wo nkwaje ai de be ma na hu na ye kan se.
ne ho aye ne dama ne kwa do no wo se won kwaji a bra tisi abonten Dabi awotutu afutuboni na wotu nipa no eto de bi e ma ye niema bia Dabi national television so na wo ka sem we yo no kuna no e dey ti na wo kuna walo nya bible se me afa ho awotutu okwa sori yo me kwa sori so bible say e me afa ye ho kane ye ho ati e dey ti na wanwale na boso me nko no se ma tenka atiko wa tenka atiko ase okuru na tenka atiko e me ma da o mu ni ye dai da o mu ni ye dai eti na 100% e me ma ne ma do minister na me catch say e mu 20% ana ma no abra catch say Tafribomski ana abra sama me kan me bo e ma ne mu 20% na o mu husa ne o mo enso da bia obi atena wale ase 20 years me si bi kran wondim se ye kase oba ne be madam ne hu sane no enso watena so awo be se 5 eti wa hu nka wa hu wa se ne dia na atiko na tenka atiko eti wuni ukunu ne na sesei enti wone ho na enkoda eti wona wo tie be man se ba ko no wakọ no kora sha se akwa wo bi kan wo so wakoda wo be wo eti sister hwe hu ye na ma no minister de ye benu ye ho da ache se wa shemika wanti me de me ne na se wo kwa obeba se wo kwa obeba dako wo kona wa ma ho na wuti na wusu afi na na masofo so na na onfo so wo sofo da ma ne na ena mi kunu mayo adre na maye wale ye wi a ye dua bosa adai me de me ba ma be wale na wo so watenka ti kwaboso me nkono wone na me a me kwa akofo ba abra no ne na da I want to do oh minister China ye kogu awade o awale gu awam de waten wonyale o bibi anyo why na kura me se me nkan se bia se mo nkwan waten kan te ko adan na maye wale ye wi a se wait time ode ne ba na wadi fie mienu bae no won na de tata be ma no won na de tata no asema ba wo ma me aka wo papa aka se wo sofo aka wontie wasole kwa asole akonya akopon nye odai sister ukunu ne de obi agye na wie na mini ba bi owokora nkene kame amepo oba akoma no adan na be madadada no husane no wo be se okun obi ba awotutu a oh minister wo be ku obi awade o minister jajane nka no kore na ne ye wale ye wi a ye hu se be ma nwalo se adan obi awalo no ama na nu no husa wo ban fie mienu no ono ne papa we ne akwa wo bia wo de obu afu medase asemi de wa fa no personal King George ma personal na de na ma ne ye no manu me ho ma me ntie o manu me ho ai em say osenkafo ka se mi o say no say David anasa osenkafo o say pride cometh before destruction yeah a hantai ya na di o say yenim yeah na manu me ho asem a sa asem we no em say last year kasai na obia me say only bitter experience no sa nipa no na o ma limelight they made him akam sa yes na say test transmission bi no obo yes manu me ho Samre ubi hweyen or that remind prisons cells manu me hunti obi atu kwan bia na nu hu kwan so ye dey otu agya ne yere ne ma ho wakonu no ho ebi kura agya asole ebi agya nyame akiri die nanso oseye ya ni di ahantan anim enti manu me ho no esu asam no modu manu me ho ya mfa no personal say obi emeka ne de daabi ene nek ya nko manu me ho ama nipa bi bu akunta aboka yeah manu me ho ese mathematics pa me na me ka kira wo manu me ho hwe bra jai sister jai nyabotre me kai se ne enkra first time Satam form 4 ne afre bi living school
BB living school certificate. Okay. Na me asa form 4 livers yes. Nana. Okay. Me e hona mai wo pa. Hu se me taika. Matiasie pa. Na o ya fa be boso. Ni ehwe. David me taki say me kai sister yesie no be last week wo. Takrade. Ni sha. The sister no Satan form 4 obi o ye yes is a guest SP you say. That's right. Na obi anyem no. Na ye exams near friend hall. Hall a time a ye busian tokwa. Me kai pa ye bro no so. Enyina sin ye bro no ye friend no abase. Enya sin uni baby o. Uduli nda do a. Ai. Wahu. Mahu. Aha. Utwam kakra bi se de woko eyi no. Na sister yi abusia me si on di bomo. Kikri na chese yenko yi nyinse no ngu because woko twere en wanyem no ana do wanyem no nso ni e boys SP we dey come let the kontomfin kokora no oh no tware won ho that's right first gentleman onko yi nyinse no gu manu me ho sister yi etra se bobra na hu oba sister ye nyanya fun an oba bio ye sie no last week brano so ono so ye sie no sister be hwe ni nuano mo ma e wo takrade abonten so obi a onim sasem bia obekai sister inu ne ho ye nyina ye nu ye ho ma no nanso wanya ba hwe manu me ho ya ne ye de ni nyina ekwa ware mu nya ware mu nko a o manu me ho e wo niema horo bebre mu no bi timi koto abakro se manu me ho se meto abai na mi ni se ya enemre abato aba ye MPP ni NDC manu me ho se meto ma party we manu ho obi o ho a manu me ho se meto ma green na ayokofo ngoma tie ni ye ayokofo ngoma ti na nchiche mu adu no ho ne ya kyero se usum trema min sin fidia eyibo usum trema min sin fidia ubekoda bo de sheb kai ayokofo ngoma no na Timothy 14:14 say die besie bia nsi ne yabre ke George enti manu me ho de say bitter pill to swallow na obi na me ka say me see obi dwane manu me hunti osango gini wo Nigeria oye me classmate ene ya nso bi sen koto manu me hu wo ene wato ayi manu me hu fried rice aro na hwe no so wato ne fried rice wato ne hwan nyina na de mpese me ka kiro ni se o kan bibi se badwin ba bi eni ho a obeka se manum o kan yibi sa onyansani bi anka se ni bi eni ho a obeka se mi hu yanka ya no so ya asemo na se abra obeka se mi hu yanka na nyame na meka o na de ehye ho nyame na me de ma no beka anopai entuma kata de so enti dia me pese me san ka kire ye nyina ye ho ni se sa segment we obi isu obi boni nsano pa ehwina no mi hu yanka ajiegu mi hu yanka edie big corn early grapes mo na me pese me ka kire ye nyina ni se otiefo a wotie mi sa ye oba so ye bema ti asemo american mistake no de wanya ayeden aye nanso ya na nidaso eno nso meka ya na nidaso e wo mu a odwane koto awurade edidia abasa dwane koto awurade nice
de mpesa me ka kire wo ano nyankopon enhyia abusua King George ena otene canon yebedi nkomo foforo bi ofia Dr. Pamela Sewa Abekamensa aka Abrewanana Herbal Center abusua ka kire obi no nka kire obi se yebedi sunsun mu nkomo me pesunsum sem because 90% of ewiase spirituality wo gidi o nyini o ye adwuma se wo som gidi o se wo som nyini o sunsum sem wo ho ente do time bia wo se ye bosunsum nkomo Facebook no ye SOMPA 93.1 YouTube no ye SOMPA TV Abrewana na atenase ye bedi sunsum nkomo last week o sheyebo nene bo she na bam Abrana mu akwaba Pacho me das. Me pacho na ho to say. Yes, I do me be okay. Wow, anopenso o ho aye fe pa. Me das pa. Me samu akwaba biem. Pacho me das. Abusia ansa na ye bedi nkomo no fadok number no. 0558 863 759 0558 863 759 and now says 0249 985 916 0249 985 916 bebre me kai wo se nyame adoma ochena Abrewana na etna se ewo kumase ahenema kokoben new site wo pepepe ahenema kokoben otra dual carriage na se me ka dual carriage na ekwan mienu no se u free mu a babia akokwan titia no babia da no a babia ma no ton bread eye pan no sa kwan no a na ko new site senye wa ka na de na ma fa taxi wo hono mo anase busa taxi for no so ko Abrewana na Herbal Center ono de ahaban ene ode ye adwuma Abrana mu akwaba last week o ka che ma hwefo ne matiefo se ekwan a ye fa so ewo oba be ye illustration bi ni demonstration bi wa ha enti course aminya ewo saade no ho no enya sem ketwa wadawroma ekwan wo ho ana pa chai me da se pa me che watiefo nyina nice summary enipa bebebe na efa wo hawo mu awo mu hawo mu nice. IVF no krampa dos no boso den ebia wa wo hwe me woni sa aska na de kwakoye sa ade no okay enti ye na nanu no mo kwan bi so a omuma awo etimi de happen enti na mse Abrewana na Herbal de na nanu mo ye na ye de yeso ba beto aso that's right de na nanu be ye ya ema awo obi ho no ma na awo no ya ade a meka se sunsun bi ta akire na because obi ho no ma o pa awo wako hospital ya check obi bia de be check bia say bibia ye okay but onkwa awo ne emba ya check okunu ye okay wankasa wo ye okay obi bia ye okay but still na awo ne ma won say first no obekọ baby no na bon say obi kube ana say obi mango ana adua bi na na mo de enwa konkura asensen ho first na ehu a say obi wutiri odin on pese on ba betu bi edi e na ye say na tie na enwa konkura no mo de sense mako 7 we na ye 3 but ye 7 and on mo de hye so and mo de enwa konkura mako 7 ni gina ho ma emma time a ye dibu ye nsa no 7 days no and mo de 7 hye so a na ade kokko ye to aso kire say emoja no na ne nananom omo nim nyansa pa wo me sa ade bia nananom be ye bia na nyansa dem that's right e bi so man kofa bibia amfa anya se enwa konkura enwa konkura kra dan ne wom e dan ti na mo kofa enwa konkura okay de bia mekasa se bibia wo wiasem bia ye energy enti how a wo betimi wo be fa wo be attract to sa energy no e na be serve wa de kro na wo hia no enti nananom hu se enwa wo hoi e na wo hwe enwa de wi ade na sie ne kwa na se enwa abo ne hye makwa de se mba ya ade na ya so so etimi tun kosua bebre okay enwa betimi atukosua bet se 100 na pai be 80 abom pai be 70 abom enti na hu se ne de enwa be gina ho ama oba na oba no ba betun kosua bebre enti ko be bi se ko be dua bi si ho na se entimi nso aba na na mo chechira ade we se no mo de aboso wow encho te say endi bet say 2 months 3 months say ko be na start say eso aba na e pai flowers yesusu ano se yehu saade we a na yese eya abosomsem enya abosomsem kura me say ade na nanu be ye bia na nyansa da ho abusia mama nka asem nkyerɛ doc ebi mo kura se
na doctor yi ade doc but wo kwa sorry me kwa sorry we have me kwa sorry that's right we free here ya also the kind of teachings now dem ma no ebi mo feel say na doc yi abosomsem no ye so obi tie wa David Nyankopon ye say obi o kwa bompa abo David din na de bompa ye na nti sem som na bia wawu me boni din de bompa ya na se me ye me frɛ e bia me nua bia me na bia wawu na me de me gina dem na be ye so na me so me ye boni ana anya boni it's me frɛ David Nyankopon ka say David Bay Jimmy odi and bay when it comes to the spiritual realm our ancestors are the closest we have in the spiritual realm. Okay. Because David no be anim no, but una na bi na wawu ne de. Say a spiritual realm or the closest we have in the spiritual realm. Wow. Enti ade bi omo be ye bia na se yeso agina so ne ye e bedi nkonim wo so. Enti say ade na na maba be ye no ne yeti, eno ne ade e wo ye firi mu, eno ne ade atwa enu fusuo de to so. Enti ade bia na na maba ye bia ya ade yeso ye be boa ye. Ade na na maba ye ade yeso to aso ade be kɔ animu. Enti se wo se me ye sa de we se oba abrowana na e kwan ye be fa so amwa wo ni a enye se ya abosomsem that's right na mo no mo be ye e na mo ye so esi o mo yie e na mo mba no se na mo bom pa ya mo fro twedi ampo Nyankopon that's right that means no mo nim Nyankopon ansa na Bible no kra ampo so beba enti ne na mo sum Nyankopon enti enye se obi ye haban ano me firi ha me kwa asole o onim se me yonko SD ni bi frɛ me o se abrewana na ni nkui me nya bia me pe na so ya sole ene nam se aya haban o na woni kontomre Eyonguto na haban na utokofo ka don't try eyonguto ni haban that's right ene ye de aye ene pama honhom bone hwe tumi won haban mu ene ade bia na mo ba ye nyina na tumi kese wom but amre no ye de bibia hye ya adwunum se ade mo ba ye bia ye bosom ade mo ba ye bia ye bone ade mo ba ye bia nye enti se wan ka se wona na wona ne te wo nana na wo se wona na do ba ye ne nye de na se wo susu de wo susu ye ne nye eno so nye but ye ato ye de na to atwene se si an ka se wo ye se ye kwaje Bible na di ye nyina ye Bible ni di tie Bible ni mu nsem but me no se me free ha na me kokro bi so na se eye mox nko na wo ha me wura ha bompaye sa na me ko do shrine me wura ha bompaye because me I believe say nyina so Nyankopon baako enti say nyina e fa Jesus so na dey call heaven enti that means ada no do na say am pass e fa Jesus so Muslims for nyina ko bonsem gemana and ada no do so na say Muslims for so that means Christian for nyina so ko bonsem gemana ye nyina so Nyankopon baako enti me gidie ne said ye na nanu mo beye no ni nyina Nyankopon baako ne nyina som no yes Bible no mo te voice and mo de try de bi mo to translate here imagine senka ya na Kwame Nkrumah e na ono no nya akonya ne se on translate e na ye kire ne say bia Kwame Nkrumah twegu buku emu say wo fufu a wo ne say a obetwe say wo fa banche wo fa bode na wanoa na wawo based on our environment sa na ne wo fufu sa so na say obi a e bia owo broni e ka so no so ncho ka so fa bayire sa na no so based on no so environment barrier no mo de fufu that's right and to my belief no mo share Bible no based on their environment there na omo ye wo ho no mo gina so de share Bible no that doesn't mean say ye Africans no there na ye wa ha na ye bone enye bone okay doc nti wo kesi su dua se obi nya wo a no Babrewana Heba Center na se hwe ne bibia na ne bibia ye kama but still na wo ne ma ye be fa na mo kwan no so de agro ne bra that's right we ye de be ye adro de ama no ye de be sign na se wi na ama ne de agro adware ye wi a ne men system makro e be ba obenya awo no e kwan na mo fa so no sa kwan na ye so ye fa so de asa ya rewe ade a wo ba ye ho e be bo kese ye wo a wo pa awo e bia wo ho aye den ama wo wako hospital e se be ya it says IVF yes then they say no body den bra abrewana na Heba enti wo de wo ye nananom IVF a wo ye no wo ahwe ho de ye wo ya hwe ye ho we tete IVF that's right abusia fa abrewana na number no sa wo ho aye den ama wo e bia fie yakofa wo ba akura se de ne be yiwa firi ho number we na wo sa wo frɛ entena ho mo wa wade engu ansa mesrew pa 0558 863 759 0558 863 759 and I says 0249 985 916 0249 985 916 Abraham membusa question bi yenkomo ya na yedi manum hu ya brante bi frɛ ye sisi a say
for 9 months ne yere ne na abro se nipa etio no otam ne yere ne ba waso ye ho a o se ababa wa no se oni bema no ho atenka o waduro o product bi a betimi de aboa sa nipa no na okay me be ka no kra pa ye waduro e betimi de aboa ma oba no aye ba se wo ye bema na oba ka kire o se oni atenka won ne wo da ompel no kra ba ko me oba se oba pe bema ono na de betata or the better towel left and right. That's right. But oba mpewa, just a one from a craft fan and I say, just a whole cry nyano. Yes, oba pewa, say banchidria da okon obunu double ba. Yes. So oba pewa, or no one day I didn't better towel. Sawa hu. And it's oba sometimes no be a honoma yare. Okay. Be a honoma infection to me causes because infection and so now a man free as sebano. You was sense be where honma sebema so mua and no a electric brain say obia so muna ma lubricant was started say the ebewe. Okay. And to say oba be honma infection and so na ban ekotare honey den yes na sense and nyejuma. Okay. And no but obi honoma a penna on pill. And oba so ka so on pill wa we kro ne boyfriend ba be ku. Abra Ministerial Yemura products num kakra. Yes. Now last week no we brem obhwe SOMPA here. Okay. Stroke on de buy. Nice. Na ono so na smart ba so onu no ho. Busan so onu no ho dey nti no onu no ho a. Oso one ne yile na ti kama o. E no ko hia ababa wa bi. E ne ne ababa wa no e na eyeye no ko di ababa wa na chi wa hu de eyeye na opam ne yire. Se obubugu hoi ababa wa na dwane ko. Ene obenu no ho. Ne yile so ko. Se ne na ne le do ko ya sa na ababa wa na ba. Into ono so one also buy was one no ho. Oh. They say crop so nkobet na ho na e hwe so ba so a. Nkwa ho tibi ba de so no obi e de bo say. Why na one ne ba fi se ne busuafo nyina mpo we ha oba na je ne bo so ankasa. Ana se na yare na bubu na gu ho no. Odwane eja no. Enti so bi hwe na se stroke abubu no. Abubu na gu ho no. Oba last week na me ja na ho ka akra. Enti oba ya oda de chen ye na ka say kwan ntimi hwe because me kwa akra na okoe. But ye ne kasa a no aka che me say like who sa ahoden ayede abani ahoden abanti o hwem na stroke ebubu agu honom ontimi nante kra bra ebeboa ontimi nkasa bra ebeboa obi ho ase meto ase ne tweme mintini mu hyeheme wo blood pressure diabetes yare bia eha obi a obedu abrewa na herbal center. Me say last week SOMPA for obi ba say almost afra abrewa me do nku ne say masonda ye bi o e na da ye bia me son ye I say there is nowhere I'll be use me product I want Sunday. That's right. If you say I didn't start to say ejuma ma wa I will say ye bibi chiro sunsun mu. Okay. Now who say ampa obi ho ma be Sunday na bia odu obi ajo bag na akwaje wa de that means wa de bia ayira wo sunsun mu no obi ho asunsun ya je wa no wonyam afiri wonsem. Be me bia ba won chen na woko spiritual marriage bibia ye wa abrewa na herbal center. Wow. And na oba so ne de wo fa kwan no so an kasa ya abosom sem bi na ye wo ho no bi. E kwan ya na mo fa so ye ne ma ne ye wo ho. Me wia me kwa asori o saba pepe onim se connected no efie biam na kukuo wom ye num but enema me me ka boot se makoto kukuo de kon wadura no you can say say the IBJ your court so and these are niema eboa yen obi hwew be ma na wona net no wona na bre aduru baby e wosenka onya bidie bema na bunu kwasia oba no wahwe no waboa no edru baabi e wo se enka odidima ne bidie na so wotena ne nchen no wabunu kwasia sa nipa yi obetimi aboa no sa nipa no mo de ne ba abrewa na herbal center e de na adwen be back to factory reset o say de na adwen be fie. That's right. Eno no because obi wo ho no ma wo obi atena wonu se nipa we de mine na ebo bra etudu rain na ahye mu wonu na ye obi bia bom afi do ko ho oba bi ntine wo hawa ye be yi na oba na firi akwema wo ho ato eno de oba bra na herbal center bi kakra bi ye wo honom aya haban ya love doctor no. That's right. Ogrofo and I love spare me no baby spare madam enya sa okwase abuo ya obi na obi atena saa na mo mema no so a ukohia oba me afi ukohia oba bi na ompe na ma me mpese me no da wote ase afai na ukotwa ne ntro e na me ware o e na ma ye ose na ne dane de ne bro abro na heba na se menya o picture o ho no mo de yawo abro obi nso no obi atena
Emfie num ne konsu ne wo de nemeye ho ade wo kina meye ho ade sa baba wa na hwe wo call law school kran ka wawie na wo do also be gina tena honom na obe waste ne time a em wa wale ne by force was so worry one touch se umfa wa no nkan ade bia me ka se when it comes to spirituality yeah se ade a wo de wa no aka no ebe ye adwuma intinam be ma de okopo oba na ompe na enkoka se me pe o me ware o emfa no kokan ware the moment abe kan ware no oba na ye obibi ebenya wo wow no matter se wo so kwa asore se wo so ye de wo de wa no aka e de wa no aka no so de ye chekere we ebe ye adwuma enti ababa wa bi hwe efri kwadwo ho breni be ma bia promising de bia nesia oba wa so ya obetimi aboa no ni picture keke ne mbra bra na heba center ye hia ni picture keke be ma ni picture ni oba ni picture eno ane se ye de haban ne ye de chekere de aka bom keke that's right eno ano no ena oba bi wo ho no oba na se chekere ma ni wi a na afi de oba ye ne ho be ma na oba chekere ho gu be ma so ansa oba be treat ni bad wo treat ni bad a obekọ ena wo mbu kunu so na oba ye a enya adwuma that's right ntu ba hwe se be ma no odo no ena oba ye no ahaya me de pa na wo mbu no na oba na abe ye na enya adwuma ena ayo oba be ma so na so ne oba wo ho no ma na se bia oba no pese o ma ye ma no do wa anya se ye no na wo fa na chi na wo ye sei ebetete eno de ne mu mienu nko na mo bo mo bra eno de ebe gina mu saa we na nya bosonsem eya haban enya bosonsem eya haban wow. Yes, it's Bible me said that nimu, but it's a Mary Magdalene. The na was the perfume kogu. Yeah. Sa perfume no na and haban bi wo man fe ne spike nad. Sa haban bi for favor. Okay. Onya Jesus enimu adom time or de kogu. That's right. Enti to me won haban mu. Haban na wo mu e very powerful. Oba ye ho me perfumes bi asa haban ni bi fra. Okay. As sa haban ni pe the more se fasira na ukunu nkoda. Wati aka also. Hey! I'm telling you. Me pacho Fabrana na number no. Hey. Mrs. Show you so. A man for what dear Baba so. Ain. Our dear na jiagu. A shine. Friend number way. 0558 863 759. 0558 863 75 and then come on here me de what yet na ho na promise guess no what do kwabre wana na ho be wa no me am capture be wa by force friend number we wonso so ya branch ababa wan wa juicy kadi wa juicy kasa on be so be wa no kwabre wana na ho 0249 985 916 Arroya sorry o final words na yen sorry dear me catcher obia ne say baby a wa wo hwe me bia yare bi how problem bi how there how be a prostate say empo ya the rubber two be me mu a mo ba me ma just 7 days be ye free menses nimba ya anya so tunsum ne ma pen ye hwe wo ye ho ye hwe yare bia se wani ye o ya o he de eye obia no de wachina me akasa me tena se o wa hene makokoben enti fa me number na egu screen so no na frame me na wachina be hia me na problem bia ekoso se ye wosika semo wadwuma semo enema na enkoyi o ba otwe de ampo nyankopon na so any tumi oda ma ye ma edi hu haban ebe ma ye tie haban a ebe boa ama ho ato enti o kina metwen obia wa hene makokoben say ya ware mu problem o ya ri o do bebe bia no me no be konchi ama ho ato nyankopon sha doc Mr. Doc number no 0558 863 759 0558 863 759 and now says 0249 985 916 0249 985 916 Ebrenu Niafa the great memo akwaba yeah katati na bibia boko de oh adum IVG ai we de te obetia nipa ba mienu ana mi 7 na enkomo no mitusa ya wo de nye easy there unim na promise obi ha yeah do be ko sisi a metia me sister Penny right I will feel US aba na me do fupa Anita and America to Laurencia. That's right. And me boss Penny, you see, who didn't birthday. That's right. You do. That's right. I'm wishing a good luck. King George, tell yo, ablewa kasado. Na me pense wa kasim on say bibia by a friend AI. Artificial intelligence. Yeah. Mami insama wa kano. And they say aba phone so.
AI no unti bibi ase a eno ne ebe kira wase na watwema dua si bibi so mama ye mfa na bosumsem o oh dabi mama ye mfa na bosumsem kra na medike aka se o de nya hwe agosia kra du oba apa mechia wo papa afei masi na ntachua ada meware oh so for mame Lizzie me yere kitwa listen na wo bono 3 Savannah me you afrimo ya baya 5 akos 6 me nkontafo o wa wo hade o wa wo ba bia King George me do ase ubeda masi I want to do our final words no sorry hey media na medical no unim say yes say wo fi say untimi nso a enkote ene abrana na abanti e maye ni ate that's right nti you ko promise bi amfaso ni so e na metoka ama woni bete na wo dan na rent no one dey akọ rent obi na dey atoka haban ya na dey oh me what 3 wise men ma me ntia wo okay me brother Penny Mr. Erica Sarvidi akon dey me di na chi Mr. Maktutu e na me chiriba Prince Charles Pajo. Okay. She aminu amema me say wo na bo mi tidom. Ya mi siro mo pa. E na mi kuma afo nyina me tia. Yakopon enhira ompa. Abusua our of dwumadie ene de brew